zato preštej do 100. Ok, zdaj pa stop. Ko rečeš 100 in udariš, mora umakniti roko. 100, Ampak pol pa še 10, 20, 30, ne, šteješ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 in ko pride do 100, mora ona umakniti roko. Ok? Če jo udarim, gre ona ven. Razumete? Ok? Torej, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. In zdaj greš ti ven. Ok? Easy. Ja? Zdaj kar malo bližje, da si z nami. V redu? Zdaj gremo malo hitreje. V redu? A bit faster, ok? Tovarna Zlatorog ne dela več preprog, je čisto zaostala, ker nima materiala več ne bo. Zato preštej do 100. 10, 20, ja udari. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90,